Desa Adat Kampial, Kelurahan Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ngelarang masyarakatnya masang atribut ormas. Takut nih, apang tusing ulian atribut mepasang, saling endogen ormase, bisa-bisa dadi uyut. Bendesa Adat Kampial Nyoman Sudiarto nyelasang, larangan masang atribut ormas ento uli paruman desa. Tujuannya apang tusing buin ada gesekan antar ormas. Sudiarto nyeritang, Desa Adat Kampial tusing tayan ngelarang keramane milu organisasi. Cuma tusing bange masang simbol-simbol ormas, ngai sekretariat ormas, apa buin ngai posko. Nganti jani konan ada pamidande yen masyarakat ada nekat masang atribut ormas di Kampial. Prajuru Adat Kampial lakar state ngawasin. Yen saget ada atribut ormas mapasang, prajuru ajak pejalang siap lakar nunang. Tim Bali Express ngelaporang.